Amang Raja Irang Salubada konsep ni Parjabero ado raso tasagihon Parjabero non tua saat na konsep dobor Raja nami Amang Raja Irang Salubada soang songoni di natutuni huta di hita nomor nongat tubuh di natutuni huta soang songoni ma di Raja Hulu nami nenggolan do di tulang nami silaban konsep ni Parjabero tu Rajai hulu nami Raja nenggolan pasatur nami ma sian osak alai do manon tanggo na bulu jadi tutulang nami Raja Silaban pasatur nami ma namarngingi persiamo alai do manon tanggo na bulu jadi tu pariban nami pasatur nami man no sesuai nabangalap burung nenggolan jadi itu natutu ni huta suik mak do manon do parapuli suang lima tu pangulan ni huria pang masui tu punguan siat tanggo na bulong mak puhuma tu akka punguan kita nomor dong tubuh siat pasuk ma kita do parapuli ang gusto ko buah Amang Raja ng Suribada so ni man kining konsep nau atau kami konsep dobor Raja namin perjulo ma pangiduhani panuturi sa kita na warnong tubuh buah gabi jala horas buah di Raja natuto ni huta gabi majal horas kupasatay matu Raja hululan nami Raja nenggolan mulai ada guru jadi mulai sama kami hulu-hulu mulai nenggolan mulai prinsip na situ lu pinaring kadong kami guru ay mga tasap kami gabi majal horas tulang sama tu Raja tulang nami silaban aku nang ilo konsep mo ang guru gusto lu pinuli mahal gabi majalah horas di bariban nami sa hata may tate bariban so lima di akam ang buru nami akaburu nami di Sumarwat tate jadi oke asa tapasahat tu asatan na ini dah baik kamu mardongan ahat to nenggola mau katiten si oh turun sih nenggola